Кыш со стула, Я отец здесь Григорий. поработал немного. Объяснил товарищу кое-что о нашей работе. Aš čia nedaug padirbėjau. Paaiškinau draugui kai ką apie mūsų darbą. Aš čia. Я здесь. Недаug. Немного. Padirbėjau. Padirbėjau. Поработал. Paaiškinau. Paaiškinau. Объяснил. Kai ką. Кое-что. Draugui. Товарищу. Apie mūsų. О нашей. Дарба. Работе. Кыш со стула, Я отец здесь Григорий. поработал немного. Объяснил товарищу кое-что о нашей работе. Aš čia nedaug padirbėjau. Paaiškinau draugui kai ką apie mūsų darbą. Повторение – мать учения. Kuo daugiau kartosi, tuo greičiau išmoksi.